odlučiti se. Po tome smo različiti. Isti. Trebali bi svi imati jednaka prava. Bolesni, tužni, sretni. Isti. I različiti. Od sutra, 7. ovoga mjeseca do 14. veljače, obilježava se Međunarodni tjedan braka. Ideja mu je potaknuti pojedince, udruge, tvrtke, vladine agencije, politička tijela, crkvene zajednice i sve druge da u tom tjednu organiziraju jedan ili više događaja, od onih romantičnih do edukativnih i zabavnih. O tome razgovaramo s Danielom Wurtbergom iz udruge Fokus. Tjedan braka je započeo u Velikoj Britaniji 1997. Gospodin Richard Kane je sreo zapravo jednog svog prijatelja koji mu je rekao da se rastaje. I on nekako u šoku pita ga pa o čem se radi. Očekivao je sad neke od ovih velikih stvari, ne znam, možda nekakva prevara, bankrot, nešto što jako strese brak, a on mu je odgovorio pa znaš, samo smo se udaljili. I njega je to nekako jako dojmilo i razmišljao je što je to što se dogodi jednom bračnom paru da nakon nekog broja godina kaže samo smo se udaljili. I želio je započeti jednu pozitivnu inicijativu koju će poticati bračne parove da rade te male korake približavanja jednom drugom, da se sjete svojih zavjeta, da se sjete zašto su uopće stupili u brak, da čine te male korake koji će im nekako pomoći, da nakon određenog broja godina ne kažu da su se udaljili, nego da su nekako uspjeli doživjeti sve veću i veću bliskost. I tako je krenula ta ideja u Engleskoj i onda se kroz godine raširila, evo sad ove godine u 27 zemalja svijeta, održava se od 7. do 14. Baš nekako s tom svrhom promicanja događaja koji će potaknuti bračne parove da ulože pravovremeno u svoje brakove i dožive zapravo jednu veću razinu kvalitete svog bračnog odnosa. Primijetila sam da završava 14. tad je Valentinovo, znači nije bez veze vjerojatno vezano za Valentino, tomu dođe mu nešto kao Valentinovo za brak, jel? Tako nešto. Pa da, mislim, iskorištena je ta situacija kad se već stalno kao priča o ljubavi, ali možda s tom nekom idejom proslavljanja neke predanosti odnosu, jel? Možda ono što se često puta dogodi je da sve do braka zahtijeva nekako trud, osvajanje, znakove pažnje, poklončiće, i onda nekako ljudi uđu u brak i sad kao to je to, rekli smo si da, i kao da zaborave što je to što ih je privuklo jedno drugome, da zaborave na neki način zašto su možda odlučili cijeli svoj život provesti u svojih supružnika i onda smo vidjeli da bi ovo bila zapravo zgodan period. Naravno, niko ne može spasiti svoj brak u 7 dana, no možda može napraviti jedan korak u pozitivnom smjeru. Možda može napraviti napokon nešto što će im pomoći. I ovo nije inicijativa koja je tu samo za one koji imaju strašnih bračnih problema i kao da im se sad pod hitno treba pomoć. Ovo vam dođe kao, ne znam, tehnički na autu. Svake godine jedanput neko mora utvrditi kako stvari stoje, na čem se može raditi, što se može poboljšati, kako stvari mogu biti bolje. Zato se i koriste ovi dani kad se uglavnom razmišlja o ljubavi, da bračni parovi vide što je nešto što oni mogu učiniti za sebe. To naravno mogu biti u pitanju i drugi obiteljski odnosi, ili tako? Ili je baš brak ciljano cilj ovoga tjedna, jer obitelj zapravo na svim obiteljskim odnosima treba redovito raditi i svi odnosi trebaju redovito podmazivanje i pregled i tehnički pregled. To je istina i s određenom svrhom se uzelo dati podršku ovdje braku, jer vidimo da... Jer je on nekako zadnji na popisu, ili je? Pa, možda zato što najviše nastrada, u slučaju da, ne znam, su obitelji djeca koju treba zbrinuti, pa kao sve se čeka da ih se pošalje na faks, i onda se supružnici okrenu jedno prema drugom i skuže da su stranci zapravo već dugi niz godina zato što su zapostavili sebe. Ne kažu ljudi bez razloga krv nije voda. I na neki način mi ćemo prema našoj djeci i našoj obitelji imati tu jednu povezanost koja je na neki način nama prirodna, urođena zato što smo potekli od njih. Ali brak je jedna veza na koju smo se odlučili. Jedna veza za koju smo morali dati dodatan trud i napor da bi ju stvorili. Nije poput djece koja su tvoja i znaš da su tvoja do kraja života, ćeš imati taj osjećaj povezanosti. I zbog toga nekad na braku treba više raditi, baš zato što je pod napadom
užužbanih vremenskih rasporeda, događanja, na kraju krajeva i problema koji se u obitelji događaju, jel? I ne samo u našoj možda užoj obitelji. Svako zna da ako imaš, ne znam, ujaka koji ima problema u svojoj obitelji, da se to reflektira i na druge obiteljske odnose. Tako da smo vidjeli da je brak možda ta nekakva jezgra koja će onda pomoći i boljim odnosima roditelja prema djeci, supružnika prema njihovoj široj rodbini, a njima da nekako damo podršku u tome da im kažemo vidimo vas, znamo da svaki brak ima izazove, niko se tu ne zavarava i želimo vam pomoći da vi učinite nešto što će biti dobro za vas, za vašu obitelj. I još bih zapravo htio nadodati, čini mi se da danas u društvu mi ne govorimo možda dovoljno o dobrobitima braka za društvo. Svako ko radi na ovom radnom mjestu zna da ako si u lošem braku, dođeš loše volje na posao, nisi najbolji radnik za svog poslodavca, a da ne govorimo koliko razoreni brakovi, razorene obitelji imaju široke posljedice i na bližu okolinu, na širu. Mislim, na kraju krajeva to se sve plaća od poreznih obveznika, tako da su dobrobiti čvrstih i zdravih brakova za naše društvo puno veće nego što možda pričamo o njima. O braku se najčešće priča, u medijima možemo vidjeti ako je bilo pompozno skupo vjenčanje, onda se priča o tome, ili ako je bio dramatičan razvod. Ali o ovome između se jako zapravo malo govori. I mi želimo potaknuti bračne supružnike nekako da vide svoj dobar brak kao platformu za mnoge druge stvari, ne samo za njih osobno. Kao da i društvo uzima brak zdravo za gotovo, kao što se na kraju i braku dogodi nakon nekog vremena. Mislim, brakovi su u krizi iz različitih razloga, što materijalni, što promjena sustava vrijednosti, što ove nekakve avanture u koje ide čovječanstvo. Puno je tu posla zapravo. Ovo je samo jedan mali korak da se to pokuša usmjeriti. Da, tako je. I mislim danas se nosimo sa drugačijim izazovima nego što su možda imali naši roditelji ili generacija prije njih. To sam baš htjela reći. Naši roditelji su ostajali u brakovima pod svaku cijenu. Danas se mladi rastaju naoko iz jednostavnih... Skoro pod svaki razlog, da. Već na prvom problemu. Dakle, ni jedno ni drugo zapravo po meni nije dobro, jel? A nije ni dobra poruka djeci. Tako je. I zbog toga ideja proslavljanja Međunarodnog tjedna braka dolazi s tom jednom idejom da želimo graditi bolje brakove. Znači, mi ne pričamo o braku nužno kao instituciji koju treba sad spasiti od propadanja, nego želimo reći svaki brak se negdje nalazi. Ako ćeš si ga procijeniti od 1 do 10, daj mu neku ocjenu. Što je to što bi ti mogao napraviti da se ta ocjena pomakne za jedan broj na bolje? Jer ja vjerujem da svako ko je u nekom odnosu se ne bi žalio da je odnos bolji. Niko ne bi rekao, joj, brak nam je fantastičan, ne treba nam ništa više, nego možda su to samo sitnice. Možda je to samo neko održavanje nekakvih obiteljskih rutina, možda samo trebaju uvesti to da se češće sjednu zajedno za stolom. Mislim, danas su već to izazovi, da uopće ne dijele obroke zajedno, jer svako je zaposlen, ima svoj neki raspored. Želiš si ubaciti možda neki hobi koji naravno poslije posla, ali onda tako i supružnik, i jednostavno nemaju više vremena da se posvete jedno drugom. Tako da ima veliki napor, možda je danas puno veći napor održati brak nekako vitalnim i živim nego što je bio prošle generacije. Dobro, pritom mislite na brak muškarca i žene ili mislite na sve moguće sad postojeće oblike bračnih zajednica? Pa sama inicijativa je krenula kao podrška onom tradicionalnom poimanju braka i danas se tako pronosi u svim zemljama gdje se odvija. Vjerujem da svaka zemlja regulirajući pravno razne oblike zajedništva vjerojatno ima način na koji mogu izdati podršku parovima u tim situacijama. Mi nekako vidimo da ipak u Hrvatskoj najveći je broj brakova do sad sklopljenih ipak između muškarca i žene i vidimo da je tu možda i najveća potreba trenutno. Tako da prepoznajemo da je bitno nekako u brak donijeti jednu namjernost ulaganja. Znači, svaki odnos na neki način sam po sebi teži tome nekakvom raspadanju, tome da se udaljujemo jedni od drugih i onda vidimo da je tu velik zapravo izazov
osigurati, nekako potaknuti nekoga da se malo pokrene, da napravi nešto što može biti korisno njemu i širem društvu. Ja recimo znam puno žena danas, čak mi se čini sve više, koje su se odlučile na život same. Same rade, odgajaju djecu, imaju sve. Čini se kao da je muška ruka pod navodnicima zapravo nije ni potrebna. Zašto mislite da se to događa? Nisu to nikad jednostavni odgovori. Činjenica je da su danas žene u puno boljoj situaciji nego što su možda bile ikad do sad. Puno su neovisnije. Na kraju krajeva prije su možda, kao što ste rekli, ostali u braku zato što financijski nisu imali nikakve mogućnosti. Ti ne možeš u jednom selu reći meni je dosta, šta ćeš ti raditi? Cijelo selo će pričati protiv tebe, nemaš na neki način mogućnost razmišljati da ti ne bi mogao biti u braku. Dok danas to nije tako. Čovjek si može na neki način priuštiti život kakav bi htio. Ono što je najme zanimljivo meni je da istraživanja pokazuju da zapravo bračni par, to jest ovako, da par koji želi imati zajedničku budućnost, neko ko se voli i razmišlja mi bi htjeli imati neku našu priču za dugi niz godina, sva istraživanja pokazuju da najveće šanse imaju ako sklope brak. Sad neki će reći, brak je samo komad papira, ali ko što evo ovih dana na Facebooku ljudi kažu i novac je komad papira, pa ipak naporno radiš oko njega. Dobro, ali ja činjenica znam parove koji nisu taj komad papira potpisali, a žive u skladnoj zajednici i ide. Znam da toga ima, kao što ima i vrlo loših brakova i mislim to je širok je spektar. Jel? I u Hrvatskoj, u principu Hrvatska drži se tog nekakvog prosjeka u Europi, svaki treći brak se raspada, tako da na tih nekih 32-33% smo sad već nekoliko godina. Ono o čem se možda ne promišlja, to je barem kod nas nisam vidio da se rade istraživanja u Velikoj Britaniji, to već godinama promatraju. Oni kažu da 7 od 10 nevjenčanih parova ne ostane zajedno. I sad, bez obzira da li ti smatraš da bi se morao vjenčati ili ne, statistički gledano imaš veću šansu za svoju zajedničku budućnost time ako sklopiš brak. Da li je to samo pro forme? Ili je tu postoji ipak nešto što drugi prepoznaju. Aha, ti si odlučio biti predan ovom nekakvom savezu koji ste sklopili, ti si odlučio biti predan toj osobi. Na kraju krajeva nosiš prsten, imaš nekakvu obljetnicu. Stvara se jedna kultura, ovo je naša priča. Bez toga na neki način toga nema. Jel? Mi znamo da smo prohodali, ali to je isto bilo prije puno godina i onda onako ne stvara se dojam da si ti ovome predan zato što želiš najbolje za tu osobu. Tako da ova inicijativa ne polazi od toga da se svako mora ženiti pod svaku cijenu. Na kraju krajeva neki isrljaju u brak, neki ulaze u brak iz krivih razloga, stiše ih rodbina, možda ostanu trudni neplanirano, pa ajde sad bi valjalo. Ali nažalost to su zapravo lošije opcije. To su onda lošije opcije jer za brak je potrebna predanost, jedna namjernost u tome da je to nešto što ti želiš. I često puta se dogodi da oni koji ne sklope braka, žive zajedno, budu na neki način prisiljeni konzumirati svoj život kao da su u braku, ali nisu možda spremni na neki način reći dok nas smrt ne rastavi, ili u dobru ili zlu. Mislim, postoji nešto, iako su ti zavjeti koje sklapamo, svi smo ih izrekli na isti način, ali postoji nešto u tome kad ti kažeš, gle, i kad imamo i kad nemamo, i kad si bolestan i kad si zdrav, jel? Tako da, nažalost, brojke ne daju puno nade onima koji ne sklope brak. Tako ispada. Da li će se to promijeniti ili ne znam, ali činjenica da 7 od 10 nevjenčanih parova ne doživi dugi niz godina pokazuje da stvaramo na neki način preduvjet za sljedeću generaciju da se nađe u istim problemima. Neki danas kažu da dijete rastavljenih roditelja ima 60% veću šansu i sam proći kroz razvoj. Znači, ako se već svaki treći raste, on je već u lošoj situaciji. I šta se dogodi nakon još jedne generacije? Mi stvaramo na neki način plodno tlo našoj djeci da prođu kroz jako loše odnose, da imaju
rasturene živote i nekakve teške priče, samo zato što možda mi nismo bili predani u tome da radimo na boljim odnosima. Da, brak bi zapravo trebao biti jedna zajednička društvena vrijednost koja se njeguje i poštuje. Udruga Fokus radi još što? Osim što organizira tjedan braka. Udruga Fokus se zapravo bavi razvojem civilnog društva. Tako da mi radimo sa studentima, pomažemo srednjoškolcima kako da se pripreme, kako da otkriju na neki način neki svoj poziv ili usmjerenje u kojem žele ići, pa pokušavamo... Na koji način to radite? Pa imali smo programe, 2 godine smo provodili programe po srednjim školama uz potporu ministarstva, gdje su studenti bili mentori srednjoškolcima. Onda su im držali razna predavanja o tome kako učiti, kako pripremiti ispite, kako čitati knjige, sve ono nešto što može jednom srednjoškolcu biti od pomoći, s tim da je tu bila i jedan dodatak nekakvog mentorstva 1 na 1, jedno, 3 ili 4 sastanka gdje im onda pomažu da razmišljaju o fakultetima na nekoj budućnosti i to kako nekako napraviti tu tranziciju. Druga stvar je, imali smo neke projekte u Slavonskom Brodu, tamo u suradnji sa županijom, gdje smo pomagali nezaposlenima kako da steknu neke kompetencije koje će im pomoći na tržištu rada, kako da bolje napišu svoj životopis, kako da se pripreme za intervju, nekako da vide što je to što oni mogu napraviti u ovim teškim zapravo ekonomskim uvjetima gdje se teško dolazi do posla, kako mogu u tome biti nekako konkurentni. I onda između ostalog imamo i taj naš ogranak Fokus obiteljski život gdje onda nudimo seminare, radionice, konferencije za bračne parove, vezano ili uz odgoj djece ili tako uz izgradnju bračnih odnosa, kako bi im pomogli da oni mogu onda biti na neki način pozitivan utjecaj u društvu. Naša udruga ide pod motom mijenjaj sebe, mijenjaj društvo, jer vjerujemo stvarno da na neki način tek dubinska, korijenska promjena u pojedincu može učiniti nešto dobro. Mislim, niko se ne zavarava da će nam sad, od vlade doći bolji brakovi, zato što će možda dati, 500 kuna ove godine razumijete, nego vjerujemo da je to nešto što pojedinac u sebi mora prepoznati, to je vrijednost u koju želim ulagati, mogli bi ja i supruga, što ako bi ja i supruga okupili 3-4 para oko nas, ili evo mi u udruzi Fokus možda 20-ak parova, pa im pomogli da žive bolje brakove, da žive bolje životne priče, i onda oni postanu agenti promjene u svojim sredinama, pa onda oni pozovu prijatelje kod sebe doma, pa pričaju, pozitivan virus. Tako je, jer sjećam se, jednom su komentirali kako ljudi koji su, ako ste okruženi osobama koji su prošle kroz razvod, povećava vam se šansa da ćete i sami biti skloni razvodu, zato što stalno ste izloženi za priče, nije bilo dobro, na kraju sam skužio da to nije za mene, nisam više sretan, to recimo jako se često puta čuje, nisam više sretan, to ne trebam se patiti. Ali isto tako je i u pozitivnom. Ako se okružite ljudima koji kažu, gle, i mi se s ovim borimo, ali smo spremni napraviti ovo. Pročitat ćemo neku knjigu, napravit ćemo, izaći ćemo van, otići ćemo na neki seminar, nešto ćemo, potrudit ćemo se malo, čovjek je onda skloni reći, pa dobro, mogu bi ja to probati. Kao u teretani, ili želiš skinuti 3 kile, pa onda svi oko tebe skidaju kile i ti si spreman. Svi jedu i ti jedeš, Tako da postoji taj jedan pozitivan utjecaj dobrog društva i tako su meni govorili kad sam bio mali, s kim si takav si, ima ipak nešto u tome da možemo biti dobri primjer drugima. I još samo evo za kraj, znači od sutra, od 7. do 14. traje tjedan braka, na koji način je on zapravo zamišljen, ko će ga provoditi, gdje će se vidjeti da se on događa? Pa ono što je zapravo fantastično, to je samo inicijativa. Dakle, u to se može svako uključiti. U Hrvatskoj se, u više od 20 gradova održava i to sve nose na neki način volonteri. Mi ih samo potičemo da nešto naprave u svojem gradu. Pojedinci se mogu uključiti tako da odu na web stranicu tjedanbraka.org i tamo nađu možda nešto što je njima zanimljivo u njihovom gradu, nešto to mogu sami napraviti, ali uključuju nam se knjižnice, sve više knjižnica predstavlja odabrana djela koja mogu biti na korist supružnicima, nekakve radionice, predavanja, u suradnju sa centrima socijalne skrbi se dogovore pa nešto organiziraju. Tu su naravno neprofitne udruge, vjerske zajednice,
budu mali obrtnici koji onda daju nekakvu ponudu, neki možda svoj popust na nekakvu uslugu koja može biti zanimljiva, ne znam, nekakve masaže ili besplatne članarine. Evo sad besplatna članarina za fitness ovaj mjesec, ako se u tom tjednu uzme i tako. Znači nešto sitno i jednostavno što može bračnim supružnicima pomoći da naprave taj jedan sljedeći korak.